ahantu rero ndi ni mu muhanda, ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Runyinya mu kagari ka Nyamweru. Guess what? Muri kwibaza ngo nabazanye hano gukora iki? Nabazanye hano rero kubereka indi diru ya danje iri hano hantu mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ni ikimanza cyiza cyane kinini, reka tukireba. Ndi hano mu muhanda, mwabonye ko inyuma yanjye hari imodoka. Hano nugira ikibazo cy'ikintu wahazana cyo, wahazana imodoka, wahazana amaguru, wahazana moto, wahazana ikintu cyose ushaka. Ntugire ikibazo rero, ni ahantu heza, ni ahantu ku muhanda kandi hari ibikorwa remezo byinshi. Hano hari abaturanyi, inyuma yanjye hari amazu, hirya yanjye hari andi. Kandi ikindi, uyu ni umuhanda, n'inyuma yanjye hari undi muhanda. Uri kubona ko kino kibanza cyacu kiri hagati y'imihanda ibiri. Ni ahantu heza cyane rero, mureke turebe ikibanza cyacu. Tangira hano ni bone ya mbere, iya kabiri igera kuri iriya nzu. Muri kubona ko ni ahantu hanini, babwira hanini mwumve ko ari hanini. Noneho rero hano hantu nta nubwo wahuye n'amafaranga turi kuhagurisha. Tekereza ko iki kibanza kingana gutya majije kubereka murimo kwirebera namwe, ari metero kare 560. Mu by'ukuri metero kare 560 ni ubuso bunini cyane, na ahantu hanini kandi heza. Tekereza ko hano hantu hose turi kwagurisha miliyoni 6 zonyine. Noneho hoho ndavuga ngo miliyoni 6 gusa, kubera ko miliyoni 6 nta hantu zihuriye n'iki kibanza. Kino kibanza ni kinini, ni cyiza, kiri ahantu heza, nta namwe ziburiye n'amafaranga. Nkubwisha ukuri, ngwino tware diro. Nakubwiye ngo ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya mu kagari ka Nyamweru. Nimba ushaka kino kibanza waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero 0788 30 94 38 subiza inyuma wumve neza izo nimero, uduhamagare byakunda, cyangwa utwandikire kuri WhatsApp nabyo birakunda, and then tugusobanurire, tukubwire ikibanza hano kiri, n'ubundi bumashe kuhomva. Nimba nugikunda turahakuzana, nugishima urakigura. Ndabizi neza uraza kugishima, ahubwo banguka. Uwo munyamahirwe uwa mbere atakigutanga ukababara. Rero dukoresha ama platform menshi, dukoresha Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, byose turabikoresha. Dusure kuri ama platform aze gukubwira, cyangwa ugende dusure kuri YouTube yacu. Ni YouTube yitwa GIHEREREYE Estate. Genda ukande wandikamo GIHEREREYE Estate muri YouTube yawe urahita utubona. Ahangaha ndi mu mujyi wa Kigali, hari Yemba ndi Huye cyane, ahandi hantu henshi hatandukanye. Udakunda ahangaha urakunda ahandi. Genda dusure urebe ibikorwa byacu, ndabizi neza ibintu biraza kuba munange. Karibu rero iwacu, turabategereje, turabakunda. Bye.